isto ono, ne znam, dolazim velim iz Hrvatske, ne znam, imate svi Facebook, znate svi šta je, dolazim iz Hrvatske, mi u Hrvatskoj imamo užasan problem s Facebookom, neko našim celebritima u Facebooku otvara lažne Facebook profile, to je katastrofa. Gledao sam neku reportažu na televiziji, jedna voditeljica se žali kao, to je katastrofa, ja hodam ulicom i ljudi mi prilaze i onda me pitaju kao, se sjećaš što smo jučer pričali preko Facebooka, i onda ja moram reći kao, ne, to nisam bila ja, to je bio moj lažni Facebook profil, prvi put te vidim u životu. Meni se događaju slične stvari, ja razumijem kakav je to problem, meni se događaju slične stvari, meni ljudi na ulici prilaze i kažu kao, ej, neko mi je s tvog lažnog Facebook profila poslao neke slike penisa. I onda ja moram objašnjavati, ne, to sam ti ja poslao. Ja nemam lažni Facebook profil. Zašto nisi lajko? Ja imam skoro druge probleme, znaš. Ne, ali isto ono, moram pričati sve stalno pričam kako nisam ništa seksao već neko vrijeme i mislim, moram se pohvaliti da jesam. Prije tjedan dana, prije 7 dana sam seksao i moram priznati da je bilo dobro. Sav sam se sredio, najbolje ponašanje, sve impresionirao sam ju, bila impresionirana, sam sebe sam impresionirao. I rekla je da se obavezno čujemo opet. I rekla je da je svaki 3. put besplatno. Tako da se čujemo još barem 2 put, znaš kao. Mislim, to je kolega iz Bugarske, ja inače studirao sam bugarski, ne znam pričati ništa, ali sam studirao jer sam bio na Hrvatskom fakultetu, tako, uspješno sam studirao. I bio sam u Bugarskoj, imao sam terensku nastavu u Bugarskoj, meni je super, često pretpostavljam da idete, ste bili u Bugarskoj, šta? Ste bili? Meni je super da je ovo kod njih, da, a ovo ne, znaš. Obrnuto od ostatka svijeta, I sad, znali smo to, ali ne možeš se naviknuti i sad dođemo, ja sam prije toga bio u Srbiji i sve novce sam promijenio u srpske dinare i sad dođem s dinarima u Sofiju i kao uđemo u mjenjačnicu i kao, dobar dan, kao može ovo u leve, hvala. I rekao, mijenjaj, šta ti je, kao, nemam jednog leva, mijenjaj, kao, i ona kao, pa mijenjam, i aha, kao, to je da. I od onda, 100 puta dnevno, uđemo u pivnicu, kao, dobar dan, može piva ova Kamenica, može ova Zagorka, rekao, ovo uopće pivnica, ja ispadam lud, kao, dođemo u dućan sa sendvičima, pita kao, hoćete sve priloge u sendvič, mi kao, može, dobimo 2 šnite kruha, najgori sendvič ikad jeba, znaš, kao. Ne, ali zato je super bilo izlaziti iz Bugarske, znaš. Ili imate šta za prijaviti? Jebi se ti, znaš, kao. Ne, da, hvala, ali hvala, može, super. Ja sam malo pričati o marihuani, da li imaju ljudi problema s tim, mogu pričati o marihuani, da smo okej s tim? Nas dvoje puši, to je to, nema veze. Uglavnom, svi znamo ko je Massimo Savić i meni je Massimo Savić nevjerojatna osoba iz tog razloga što svaki put kad se Hrvatska bori bijelom pjesmom protiv droge, on je prvi. Onak, nema me jebat, znaš, taj čovjek se toliko drogira da ja mislim da njemu ove postojeće droge nisu dosta da doma svoje vlastite radi. I zato mislim da je bilo super kad bi gospodin Massimo barem jednom izašao na pozornicu i otpjevao onu svoju pjesmu Stranac u noći, ali sa malo prilagođenim riječima njemu, recimo otprilike: znaju me svi, prodajem dušu zbog droge, zbog pjesama, zbog publike, zbog vas. Prodao je sve dileru, ja sam sad stranac u noći, a trebam ga i zovem ga. O, pušit ću dok pluća mene zabole, vučit ću dok nosnice ne izgore, pikat ću dok vene se ne zatvore, zauvijek ću biti. Tako čovjek treba pjevati. I sad, hvala. I super mi je za one ljude u dvorani koji puše marihuanu s vremena na vrijeme, imam jedan savjet. Naime, ne znam da znate da su znanstvenici ustanovili da se zjenica ljudskog oka širi ukoliko ugledate nešto što vam je drago. Tako da sljedeći put kad vas zaustavi policija, optužuje da ste nadrogirani, recite nisam, samo mi je drago da vas vidim. Policija! I to pričam u Zagrebu i dođe neki lik i kao, ne, nije istina, zjenica ljudskog oka se širi kad se uzbudiš ili napališ, još bolje.
Nisam nadrogirana, samo bi vas jebo. Jel to pendrek u džepu ili vam je drago šta me vidite? Ne znam da li ste gledali onu reklamu Zeva, Ceva, ne znam točno kako se to izgovara. Žena po stanu traži mačića. Ja rekao, dobro, možda mačić sere, znaš, neka čudna reklama. Dao sam im šansu i sad ona hoda po stanu, traži mačića i sad nađe mačića u WC-u, mali spava na WC papiru. Koga briga? I šta to točno znači? Ako je mekano mačiću, bit će i vaše guzici. I ko briše guzicu mačkama? Ja ne razumijem više. Zbunjen sam. Znači, hoću realnu reklamu, hoću čovjeka koji je isti ili veće konstitucije od mene, kako sjedi i sere. I to je to. Stvarno se štedio, nema glume, cijedi se niz njega, stvarno je gadno. I sad uzima WC papir, briše guzicu, baca u školjku, to ne trebamo vidjeti. Sad uzima drugu turu papira. To me zanima, koliko ga je nabrao? Ja uzmem 3, presavinem na 1,5, taman da ne probijem prstom, koliko puta se desilo? Znači, uzima, briše, okreće prema kameri, savršeno čisto i onda se još osloni na to. Znači, tako hoću da su realne reklame, bilo koje reklame. A da malo pričamo o baki. Baka je luda, baka uzima heroin i Ne, ali svaka baka je nas učila neke stvari kada smo bili djeca. Sigurno su vas učile one praznovjerne stvari. Znate ono kad je kazaljka na satu, kazaljka, strelka na stelki, jel znate za to? Onda to znači da neko misli na tebe, znate za to? I sad, to je simpatično, ali nije istinito. Nije se desilo u 1,5, strelka na strelki, sad su svi kao, svi uvijek imaju jedno te isto kao, ko sam to misli na mene, ko je to? Nikada se nije desilo da je zazvonio mobitel, ti si kao, molim, javiš se na telefon i čuješ s druge strane kao, hej, to sam ja, da, mislim na tebe, da, želim biti s tobom do kraja života. I to se nikad nikome nije desilo. Onda ima još jedna stvar, a to je, ne znam da li ste čuli za to, ako pripalite cigaretu na svijeći, onda umre jedan mornar. Jeste čuli za to? Ja to stvarno smatram kao zajebanci, u društvu sam i kao idem pripaliti cigaretu na svijeći i nekom ide kao nemoj ubit ćeš mornare, ja sam kao boli me kurac, daj mi svijeću. A neki ljudi su stvarno ozbiljni oko toga kao, ja u društvu idem pripaliti cigaretu i neka cura kao, hej, nemoj radit to, moj je dečko mornar. I misle si, zašto ti je dečko išao za mornara ako zna da postoji šansa da će umrijeti ako neko pripali jebenu cigaretu na svijeći? Ja bih rekao, jebe što ne idem. Uvijek velim, i onda ju pitam kao, još mi samo reci da ti je dečko pušač, znaš, mornar samoubojica jebote, na. Uvijek kažem, znaš da je to nemoguće, jer da je moguće Pearl Harbor bi se riješio s 2 šteke Marlbora i svijećom jebote, niko živ ne bi išao. A sad sam baš spomenuo more, trajekt, to jest brodove. Pretpostavljam jeste bili kod nas na moru, evo sad vas zovem, dođete kod nas na more, stvarno je super. Ali svake godine kod nas se desi nekakva nesreća, grozota, dođu Česi pa se utope, ne znaju plivat. Onda imali smo jednu groznu katastrofu koja je meni bila strašno smiješna. Ne znam da li ste čuli, to je odjeknulo svugdje. Negdje trajekt okolica Raba, naši otoci, zaletio se drito posred plaže i meni je to bilo jako smiješno. Zašto? Zato što u moru je bilo 100 ljudi, na plaži je bilo 200 ljudi, 10 ljudi ozlijeđenih, niko nije vidio trajekt. Svi su rekli, došao je iznenada. Trajekt! To je naše najveće plovilo koje imamo na moru. Stvarno, svi Slovenci stanu na taj trajekt. I to je najsporije plovilo na moru, odmah poslije pedaline. Ja ne razumijem. Kao šta se desilo? Kao navodno krepale su komande na brodu. Kao šta je bilo gore? Kao kapetane, krepale su komande, šta da učinimo? Ništa, pripremite se za udar. Ali kapetane, idemo prema plaži punoj ljudi. Šta? Iznenadit ćemo ih. Vidi, ne miču se. Da, ja ne razumijem. Užas. Ili oni ljudi koji su bili u moru. Znači, u moru si i vidiš da ide trajekt. Nije vinska mušica, vidiš ga jebote, koliki je. Bar one plutaće dok kud smijete plivat. Kako su oni reagirali dok su ga vidjeli kao? Ma neće, to on samo u rikverc ide. Dodaj loptu sine, šta si se usro? Jel neki klinac objašnjava kao, tata, vidi ide brod prema nama, tata vidi kako je velik.
Katastrofa. Kad smo već kod seksa, mi muškarci stvarno imamo problema sa egom. Žene, vrlo lako da nas možete razljutiti. Bilo koji komentar, stvarno bilo koji. Imaš mali kurac, popizdali smo. Tvoj tata je bolji u krevetu od tebe, molim. Ali ima jedna grozna stvar koja sve muškarce nas muči. Ne znam da li ste ikada otvarali onu staklenku krastavaca. Znate onu staklenku kad otvarate i taj dan baš ne ide.